Yoni borong tumay na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini ni nando pati tumay na ngona ngo mega ben na ruwa na ngo pingarabi na singale ni ko. Ni sangula vinaka oya wana kamana langi na makia na vi mataka mai na diwa kina ruwa na vi singale po mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti bonga ni bi ni anu. Sambulu binaka sai ko ngona boleleka ni non de tuku na kena sotabi tu bandende nan raki mamada eno non tabanua e bakla sarbolevu ena kena ribu na tambana ni suka tukono Abdul Khan na ibolis leseda keni FSC nin raki sotabi tu kena ngongo e kene rireti go ni rao mena siang ni sotaba na bika yang rebi membalet na kena baruta ki na ruo na milion na teni na suka me ado mena ngongo e sa rawata na FSC e bolekate ndona rao walu sabulon dolu na teni suka ni oti na kena ngange sibi ni 2.4 milioni na tani ndobu. Sabo nga ndora madao me bai durkin na ni mateni ndambe ena palimendi i ese sanga tingani bandita ki nei tutu bai bubuke ni buni bola lebu. O meringleso kabuaturi to manda me torni tutu onko salistale ki na bali bola ni buni lawa. Tunongleso ni asang ni binakata me torni tutu onko ena ngauna kakati bakikina ena katini kaono ni bula saoti. Warita ko Biniana na musmalua na buni bola lebu ena palimendi ni bangreiti go endua na kene somi ena baidorti go ni mateni boselawa ena moniti ni otingana non rabos mumbulitaki o irna le ni palimendi medo meni ku esa baka utoti na bali bola ni bindini na ken reisau e rauta ni tolnon dolu liman rau chini karua na linga ni bingarabi ena ngauna ni bindini tukuno Muhammad Sanim ni sebotiko mersuliani na matata ni non rakaunde ena bange enduanan rau 5 na balislesi dinanga ni sa reda rau na bali bolongo na itutuku en baletira tale e vida e alitiko sibi ni donondolu na ken rewili gosa ken balambale ni senga sar ni somi todoko na ibalislesi era bingarabi enanga un ni bindini e sabi basalta ken bali bol ni bindini o yana numni rele suba na ibalislesi na numni account de na bange FNPF kena tin number engan revi mena somi todoko ne bolislesi ena buku ni non rata ka bangu mutua karawati kinan pabinaka na bendini kine gito edala teni kuwa na ndau ni butabuli ni timi ni telecom fijiana o ile stani bula na ila kolako ni buka ki Australia kartu lewe na boli na lewe ni non timi ngo ena buku ni sot ni Ocean Sevens na timi ngo erlewena na ngone lewe erdong gito rakabile abitu ena non bonua ia enanga ibuku tiko na mataka o tanibula mena lakin dolu maka na kena tiki butaki na sosotongo ena barombuka mai da beker na wala lakin na ditutupu ni breding binaka Ya bina pwede mwana topa chuma ini mwasi kama kena bula FM na bandu wene seri na ngona ni ndende manda ke Central Rental Sabo ke kena mwasuma kwa minichi meba na koloko ni sabula oya wa wati sani dalai Blanga ya mwasi dono nama kikirau mena tolu kena bitu ena via kaki moliti kena porombuka Gori na lali ne kami Bula FM na bandua ya seri